Marja, Maxi çay akıldı, mazasız akıldı, marmelada akıldı. Тамаша. Қарақатқа береміз. Ал қарақат. Benim adım Karakat, ben Karakat. Тамаша. Benim adım Aysel, ben Aziz. Тамаша. Benim adım Manisha, ben Oreo, ben Anası. Тамаша. Benim adım Rani, ben Minicik, ben Maxsa. Керемет. Benim adım Aydan, ben Anası. Benim adım Nuri, ben Жастарды Кукатин. Керемет. Benim adım Nursultan, ben Benim adım Polis, ben ondan жасалған печенье. Керемет. Ben Сосын Донави деген. Benim Керемет. adım Dilar, ben Олай Истаматы. Джунга. Benim adım Aynira, ben Aygün, ben Anасы. Benim adım Azat, ben Anası. Benim adım Nurдан, ben Anасы. Макси шай және мармелад. Benim adım Umira, ondan жасалған печенье. Дұрыс. Benim adım Альбина, ben Альбина. Benim Тамаша. adım Маржан, ben мармеладпен нені yapıyorum. Кәні көрсетеміз. Benim adım Aykan, ben машиналы yapıyorum. Benim adım Bilal. Біз не келдік? Итальянский. Оны мағжанға береміз. Итальянский яшкино мағжанға. Ал бәріміз алған затымызды көрсетейікші кәні. Қандай керемет.